Oke, ditunggu lagu Dek Ulik Curhat. Sayang Bali, kita semua cinta Bali. Mari wujudkan dangdut sakti lokal Bali. Mari bangkit, dangdut sakti lokal Bali. Elok balik. Balik. Kantor saya lantai 3 gerung pers Bali kita dari margi ke Iwan nomor 16 dari Perang Samian Kajarian Pasar Bali penikah Sematan Bali sarang sami sampun sudah katuran titian ingin tembangnya bawa sana sampun katur wenten mau de uli di sarang beli Yuti Kresna ingin tembang sana katur curhat kentan ye kuna pimpin tinggi majari Sematan Bali sarang sami ringgalah hubungi di bagi dimangkin bagi sampun dari berkemantan ringgalah hubungi di bagi dimangkin tan kerasa Sematan Bali sarang sami gala titiang sampun lulas menit betilar ringgala solas wengi raja wengi demen majari Sematan Bali sarang sami sana mangke titiang lantur yang acara suarane Bali wengi ngaturang tembang-tembang Bali lawas ngantos sepupu cara lakon galah rora wengi di marje bos katur gala dukung Sematan Bali rin 0361416660 jagi sangra titiang Om Swastiastu Rahajeng wengi Swastiastu Rahajeng wengi Kelikos Tentu Bali suaranya Bali wengi inggih sarang sirai ring titiang Delia ring padang sambian tetapi gatra Astungkara taler gatran titiang kena mecia mangkina niki nggih tembangna napi kenyam manis megatra dumun kami gitu Rajang semekan ya Ari dan cinta di Eki yang keemar pengalaman raja maka sami kemantan inggi susama terus suksama suksama niki wonten Delia ring wedang padang sambian sana sampun nyaring titiang ingin temang jantos kemata marjo bos nggih mau lingat tergala ring 60 Sematan Bali Om Swastiastu Rahajeng wengi Genta Bali Warane Bali wengi. Aliten kita kuluma radio mandatan storing nggih sampun inggih sarang sire ring titiang kanton niki utawi dohang jarak radio sarang api on air nggih Pak Nyoman saking ring payangan kinten Pak Komang niki nggih sane dumun put boleh on air nika inggih inggih tiang Guswika tadi mirip suara Guswika aja berpanji tios nika tios nggih kira rawas uli beleleng nih beleleng tiana kentane kawitane beleleng beleleng nggih menang ring dan pasar kan menang ring Gianyar ngekos ring Denpasar kan kawitan beleleng menang menang ring Gianyar ngekos Denpasar kan ngajeng tiang kepayangan biasanya nih kan Mas Peguling di pekan di Sengol Payang nih kan nah dagang beguling ane di tapi ada ane nih ane kenten nih kan biasanya ini dor mobil ini kan apa dan Siro ya bahkan langan yang tiang nih kan ini pelanggaran Tapi dia pengembungan itu enggak sih kan? Pengembungan ring. Pengembungan ini kan ring DJ. Ring songan nih kan? Oh ring songan, Kintamani. Nggih. Oh nggih. Orti Jakti ya niki. Oh Jakti. Oh Jakti. Ampura Pak Komang niki nesane dados pergina nika nggih. Kan pergina dia. Oh tan.
Mana teh wenten pergino saking payangan mewaste komang payangan gitu. Oh genten nggih. Ane dados mantri gini kan api uning. Oh ton. Oh kaden yang nikah. Nggih, yang payangan asli. Oh nggih, ten soalnya modulasinya mirip pisan genten. Oh, mirip dia Pak Komang ya. Mirip sarang Pak Komang sana dados pergino mantri. Oh, dia nama misan itu aja Pak Komang. Bisa. Ya, sana dados mantri blog nikah kan? Nggih. Oh mau misan. Nggih, misan dia nih kok. Oh mau misan jakti teh. Jakti kan guyu-guyu. Dan dia nggak penasaran nih jakti Pak Komang. Bisa nanti. Terus asana wenten nak ngai nih. Ngai pasti aja gendong ya tiang patut dong misan. Oh kenten. Coba menggending kenten pepeson mantri dek. Oh tiang anak manis kan bisa menggandeng mantri, menggandeng penasaran bisa nih kan. Oh penasaran. Aduh, yang lucu sangat bisa nih. Ada lucu tiang raga nih lucu dan. Oke, entar mulan tiang lucu, uling cerik tiang nih ke. Napi malah payang kan aku nak kentan wenten gending nih ke payang kentan. Oke, entar ya. Oh, itu juga dumul dan penuh payangan, klungkung gitu. Kalau itu tiang tak wenten. Oh, oke. Dan jakti menapi sarang Pak Komang payangan dan dados pergino nih kan. Ya tiang memisah, mendosen tiang mungkin. Oh, memisah. Nih. Oh, berarti kenal sarang ragane. Nih, kenal. Kenal baik. Baik. Ini menang neng pedang sambian nih kemangkin asalan. Menulang sambian ya. Ingat tiang di petang sumu menang mungkin. Dan ring dia makin raga menang niki. Tiang di petang sumu. Oh, malih ke pedang sumu, ke pedang sambian. Misal tiang kan di petang sambian, tiang di petang sumu kenten. Oh, kenten. Sane rapi nih sekarang guang, nih kan api. Oh, kenten oh. Tengguang. Patut nggak patut. Tembang napi Pak nom yen Pak nom tiang jak kelemah sing praga-praga. Beli nengah. Beli nengah dek uli wausan sampun katur nika. Nggih, netios tumbak Mas Ada. Nggih, magatra dumun Pak. Saya mengatra banyak sak berong di wau-rau di kiri. Tendeto di rajang masanda kan enggak berong sareng-sareng. Pang pang tan duit yang hilang kalah dia membeli mengehu dan Susama wenten Pak Komang ring payangan kentan dia sana sampun nyareng titiang ingin temang sampun saya gemar jebos jantos sangke mantan. Reungkur niki wenten Samara Jaya Om Swastiastu salam rahayu selamat berbahagia selalu selamat siaran bosku dari DOY niki keluarga lan sawitra kru Black Keko bersatu ring bungkulan Felix Singaraja Siti hadir monitor. Sukses meraih di wenten DOY napi DOY nge sana sampun nyareng titian de apung taler raja mengiring lungkung made cenik bukit jangkrik war sekole antiga wenten rai kobo taler wenten ayuan tari ring singesari tak telot niki menyarengin kemanten Gede Jumadi saking Banyar Puncak Sari Munda kau niki nyarengin kemanten ngalantur wenten ketut kalpe ring wedangan subleleng yang sene Banyar Mas Bedulu sana sampun nyareng titian sukses mangge Selikur teman-teman ring gala solas wengi sumatan balik ngelantur dumun temang sampun siaga katuran titiang drenya ne belian sekenyamanis kadi kenyamanis penyiari tangki kanton Satya masih kian sarang titiang dari kiring sia dan senam ke masih kian megahat sigen tabali suarane Bali wengi. Dugas beli ngacupi pen hadine kayang jani stata merawat di mata kenyuma
manis jaga ke mula mapunya. Sampunang lalu, like, comment, share, subscribe Get Serli Channel Official.